halillahi we wajailiwa wangalewe video ino rahani janje harume suje fanya wa imani ne roho njema ya haho utawe wenzaze rohombi nezeinulia neze rohombi ikao tihali yavo mkinishiha ziparise rohombi ya ibulisa wejailiwa Mwenyezi Mungu hujailia mwanga londongoza khairi zifurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala veza uzipartage ba wallahi kutsujua yeshijoka kutambe bone kutsujua ya amali njema ujoka huifanya Mwenyezi Mungu ajoka radhi nawe ijoku tambe bone mrukado onia bango juo kabalanga bu manamshe bandi susu wa hebani Israel ya fainyamba irumbi Mwenyezi Mungu yamghufirle madhambi ya mtambe boni wala hakana toma kazilanga joka umura la de manabo kana manda muislamu wenza imani yekadoni hufanya njema kana katujejo mtambe boni abonge nyongo ya roho njema ya haho rahare janjia haromaye hadisi ndo bebano banga rendo rambe rongozi jo furahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zijo furahisha Mtume sallallahu alaihi wasallam zijo mfurahishani zijo furahisha haina mandamu mwenza roho njema na Uislamu wipartage ili wanru tena waje waone ujeukane wewe de sibabu Mwenyezi Mungu yajia hunike ze ajiri sawa na sira tabiha rarenga za nyakati za hatu rafanye zenongo za khairi zino hasibabu ya lillahi halillahi sati mandamu itoka uyonsi raye bismillah upartage mkana baraka rinjie haruma yeza muhimu zaribe habano utiheusi mkana baraka kahuishe mafundi watu wahambia ukana upartage ze darasa zao zenongo za khairi za hao mkana baraka bango jokana unyenye kamja kauri jua emana mrijo haba hainu ndabokana zipartagewa baho huzi onoiho ukaya sababu hujango ono zendongo za khairi zinu za ufurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shati ukana banu ngari msaoni force haungari mbevaoni haungari sina yani msujwa ni msifieni ndio muhimu dokana we partage ngabu wandu watu urijua au watu ujua zendongo za khairi zinu wajuzi juu hasibabu ndawe wajuzi ona wazi partage ba hasibabu ndawe ijeke inshallah Ta'ala hiyo sadaka tunjaria ya haho ujoho Mwenyezi Mungu ajoho tamani ukeho kaburini hudorengaza ajirizo kana wede sibabu wandu wazangali yao wanjia wankili na imani wainjeza maarifa wede sibabu mkana baraka rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tanzani huzise suala sharha nejahuse suala dohambia ukana nazime ya akili yao unishilie zinunjoka uhambia hero orensi zinongo ufanyao sababu ya Mwenyezi Mungu ili uji kwa santre na zinunjoka uhambia vano ba ijokiri ukana kuja kauzijua haungwe zijua huzidi waza ye mara ya mwisho wakansi wakaufikiri yehufa tudai di mara ya mwisho wakansi wakaujifikiri ya msafara mle rijoka hufanya hujeshelea ekangu anzo ujokana shetani nguhu sampanyo nguhu dabo nguhangamizo dekana kutufikiri ya akhira kutufikiri hufao ngono wanadamu wafao haina usiku kutimara wanungu wafao mjini hanyu kuturenga msomo wanungu wafao harumaze famiza hanyu kutujililia wanungu wafao wanzani waho wanduwa karibu nawe zonti pia kazi tu huta uhara gazi hutia uhara wanrabo dukaya ngolilo kutujifikiro mwiso waho bala basi sha kutujifanya bila kutujwa ukana ola hesehendeza abaya bakisha dabinawe
eka shetani ngonza hangamize mwanzo yahudabe bahiyo huhadaya yuhunika tamaya ya umuri mle nono kabisa yuhunika tamaya ukana ngojoshelewa botasi yuhunika tamaya ukana ngojoshelewa vanu na la 2030 yuhunika tamaya ukana vanu ngojoyenshi hata mahahoho ili utsinje mvu ulejeye utsifanye zaihorendao todamba maudu na wengo juondro ukana ye mauti yoka idola ye mauti yoka ijimhuna mtiti ye mauti yoka ijitajiri na masikini ye mauti yoka ijimnunu na mwade ye mauti yoka ijikoko na mbai ye mauti yoka ijimritoka uyonti zonti pia ye mauti yohuja hahafula yo ujilia ya ulo mnunu hahafula ijilia ya ulo mwade hahafula ijilia ya mtiti hahafula ijilia ya mrunduhazi hahafula ijilia ya masikini hahafula ijilia ya tajiri hahafula ya mauti yo urijilia sonti pia hahafula halafu eka shetani ngonzo hangamize yeuhunika umuri mle tamaya ya umuri mle ukana ngojo yenshi mahahoho yode namna mna haramu wa shetani ya kuribililia sonzi pia alafu jibu ya nafsa moya hao yenkado ya mwiso wakansi wajifikiri ya yehufa ya hao hinde yenga we tayari ufe heli uliyoyo yenga we tayari yeroho itola ni namna uliyo helio usaujipania yengo lindo hindi ngawe na tamanya ukana ngojoka ushelewa ngojoka uwahi utimize video ino nishili ya izoni hambia uvanu hero jua ukana wehifa hautifu ye dunia kena uhima hasiba bundawe wala kena uhima hasiba bundame wala dunia kena uhima hasiba bunya fulani jokana wehifa tifu haunya fulani hafu ye dunia kena ukana hamu hasiba bundawe ye dunia kena ukana hamu hasiba bundame ye dunia kena ukana hamu hasiba bunya fulani yengo juo yembanongo ya mando idangushia wanadamu hosoni mawe kahufu hauye katifu hauye kanya fulani hafu ngo juo yembanongo ya mando wanduwa idi waza hosoni mawe kausahufu hau hosoni mami hosoni manya fulani yembanongo ya mando dele zina la hao kaya prezida kaya guverneri kaya fundi kaya shekhi kaya mrumramgu kaya populeri kaya mritoka uyonsi yembanongo ya mando wanadamu waidiwa za ukahufu iwadangushi au hosoni mawe dele zina la hao ekawa nru usahu chilaru mwe janaza ekawa nru wasawa juwa kahufu wahutahao wahuzi saukana yemfunge ndaho hau yele pinda gilo ndaho yekahusa hubaliwa wanruzi saukana ye janaza ngiyo ndaho hauna mtengeleze janaza hunu yekahusa hubaliwa ngondo asiso kaburini wanramba ukana na mtengeleze imfu hauna mtengeleze janaza wanrwa kwamba ukana wana mtengeleze prezida fulani hauna mtengeleze nya fulani hauna mtengeleze premier dame hauna mtengeleze fundi fulani hausheha fulani wallahi wanduka vumbwele zina laha hubahanu hamandabo ya mwamba mfu ya janaza ya dele pinda yengo fikiri bahanu waziru hamandabo wanadamu ngwa kudiwa za ule zina kutupara le zina lahao jokana zehamu za ho wanadamu ziha ya kalitendaru hosoni mawe
Yehamu ya mwando dehamu yaho wandu wa hujuao heroho njema ya haho na ubinadamu haho nenia njema ya haho wandu ambao ukana masikini nyafulani hafu nguna mrehemu yehamu ya hele bakia la vili hosoni mawe dehamu ya ho wanzani wao wauhulilia mfumo sihu mwezi wamba ukana nguna mrehemu bahaka ya mdu mwema wako kana hamu ya daima wako walili zililo za daima wavira mfumo bal hata nsihu warejei haruma zenseho za hao warejei haruma uhayati wakahuyenshi warejei haruma ze blagi za hao warejei haruma ze betizi za hao na wanzani wao warejei haruma uhayati wa hao wahudiwaza lebakia la raru la heze hamu za ho wandu hosoni mawe dehamu nziro hosoni mwa yefamia hao yefahamu ya hefamia hao yo uleta yo mkinishi haibakisha hamu ya mwizi hosoni mawe yo mkinishi haibaki maha hosoni mawe yo mkinishi haibakisha maha sha ngwajo uhudiwaza warenge mafoto ya hao wayahenti hosoni mwa ze nyumba za hao hao ze nyumba za hao hao garini hao hao ye magari hao wadamba ukana nguna mrehemu wahudiwaza wayenshi uhayati wa hao wallahi hata waujihunra wadoteha waujihunra ngwa fumbaria sikukana ngwa huteshea hao yakana hufu hao ngwa huteshea hao yakana husahula wa ulemenguni shangwa atehao ho hayati mwema wa uyenshi ngwa atehao ho hayati walio yode namna ya he dunia ya hao yamrumshahao ngujolola ni mraji yamrumaho ngujolola mraji wawanahao wajouhudiwaza zemali za hao ngazijourengwa zanyisiziwa uwando wasahiki waniki wa zemali za hao levila laha wala walihala waliwahalo balalizaga zao ngalijou yenshiwa ni wandu wa rajina yemrumshaola wakaufa nofuha sababu nae ngujolola ni mrajina yahudiwaze yemrumeola wakaufa nofuha sababu nae mkinishiha yalole mrumshe wa mwizi wa dunga hauzensi huzadunga zila yahudiwaze ya enshi harumu hayati wa hao zemali wakani zozonsi pia ngazijohendela wandu wewe de ujoka uhasibula wawecheho kaburini wewe de ujoka uhasibula ho kaburini ye mahala warumi ya zemali zila ne mahala wazihunda le suala dalino yale kaburi lahaho hulandalia hindri ye akhira ya haho huyandalia hindri haukana zinu na hambia zozonsi pia inu de kiswa ya haho no hayati zemali za haho zisazirengwa ni mrumrajina yemrumsha haho hasahalola ni mrumrajina yemrumma haho hasahalola mrumshe mrajina zemali zanyisizi wa wanrajina yemagari ya haho yarengwa ne fami ya haho yemajumba ya haho gayenshiwa wanrajina le suala ndalino yele kaburi la haho hulandalia hindri ye akhira ya haho huyandalia hindri haukana ngojo ukana wallahi na Mwenyezi Mungu mwenye kuumba Kaaba yeza kubakia hapa hainu do uhayati wa haho no kaburini ubahanu yabo kabati zijoka uhufai yeka tideze amali njema za haho yezijoka uhufai bahanu hamadabo izode ze swala zontano wakauzi swalo wakati wahazo izode ze tumu za suna wakauzi funga izode Ramadhani wakahuifunga waihimi sandro izode Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakaya juma huisoma izode ze swala wakauzitoa izode ze njema wakauzirendo wanadamu izode namna wakaufanofu hasiba bude famia hao izode namna wakaufanofu hasiba bude wana wa hao izode namna wakaufanofu hasiba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala javo izode ze bahanu zijouhu fai bahanu hamandabo izode zijouka ya sibabu zembafu za hao
haho kakazi virana zote joka ya sababu Mwenyezi Mungu ya kuwafikisha yahunike kaulu thabiti huzisiwa ujibu ya masuala mara rujoka huzisiwa ho kaburini jengo fikiri bahanu hamanda avo wala ya hafajuzi wala hakana plan na tabiri na dream ukana ngujoka ushelewa votasi mahani do mwezi ujao ye mauti yimjili ya hafula abonge jifainye bila watibire usiku rahawe jafikiri ensi huya hao ba wallahi yekango jua wa upesi wanadamu wajo hudi wazaika hufu kujajo fahahamu na huzuni hasibabu ya mwandamu itoka uyoti hasibabu ya mrumme hasibabu ya mrumshe hasibabu ya mwana hasibabu ya mwanzani hasibabu ya mritoka uyoti hujohafili hane akhira ya haho hujohafili hana utuma za henzo kiyama ya haho yekango jua wa upesi wanadamu wajoka ukudiwaza utijireme ifuba hasibabu de doktora ya hao utijireme ifuba hasibabu do wanawa hao utijireme ifuba hasibabu de zemani za hao utijireme ifuba hasibabu de hazi ya hao utijireme ifuba hasibabu de posto ulonio wallahi ngabo kiso ya jihiri kauyo nyosonte pia ngarijuao haina mandamu yaishelea yaona yakanamoa imani yafikiri ya akhira harohatozi na mwende maishele umfo wa marhum wala president wa heze voti suma shela lezi na mgona mrehemu ya mlaze bahanu wajema suma shela bali uporandobi besebe wala ya mzuwani haumwali ngamjua wala yakahendesa ze voti wakati wa heze voti zinu za president zali na wanu wakaufanya ze voti wambokane ze voti zihiba suma shela lezina na mangalie mru tukufu wa madola yakana posto nku yakana magardie ya mmono wabahani ya hantiwa mmono bahani ya bamba hantiwa haruma pareni godro mmono na mreje mwende maoneze video Orlando jaza nguna mrehema mlazimano wa jema jaza cheusi bayu haki ukana mrehema ukana afu isila izo yafanya zevote hazibiri tsindo hazibiti naye izo za na Mwenyezi Mungu ngeiho ngujo hasibulu shayo haki ukana manda muislam manda mamru kana mshahudia ukana islam rabi ukana nguna mrehema hapo cheusi ngamanzuni wasuche ukana marehemu jaza nguna mrehema mlazimano wa jema angalia ya posto kuyakanyo komore bali ambao ukana hata hakana magardie yemono wakati ya hafa bahanu ya hansiwa mono bahanu ya chilwa hansiwa aruma godro bal hate mazenfu hai no wanruwa huwa hisulkali kwa jaoni habala kwa jaoni ha obahanu bala kwa jaoni ha ay namna fi no hayatu wa namru ga hakana no zaka muhimu nasi President waseni akana posto mkuu mono hubahani ya hatiwa marhum jaza mono haina mru akana muha imani mru haka uruhatozi badi mwanadamu bahindruntiti badi mwanadamu bahindruntiti President waseni yakana utukufu yani kwa utukufu ne serikali de posto akanyo utukufu de posto nzovu mbazo yakaufanya changa mvumbwe de posto uyo yani kiwayo ne namna yakauviriliwa ne jirma yakaniyo ne namna wanronte pia wakaumutajia arumaze voti mono wakati ya hafa kubanu ya furizi wa pareni ula pareni hata wandu kwa jaona wandu wala wa serikali mababa kwala wandu kwa jaona haruma wabanu wala wajamu periwa siwa pareni kede dunia kede hele dunia abwange utijire meifu basi babu do president utijire meifu basi babu ufaube utijire meifu basi babu gouverneur au ministeri
utijireme ifuba hasibabu ministry, utijireme ifuba hasibabu posto, haufami hauhazi beza hundra ola ngazjo hundra yeza hundra ola ngazjo nyi hundra yeza uranya fulani ngazjo humhundrane hedi heduni kana vuhata kana mali hata puharu mafami hata wallahi malakul mauti ngujo hujilia hahafula ngujo nijilia hahafula santi pia hedi mwenza shonga ne udabiho hau waziri hau guverneri hau raisi hakabila hamji hadoktora hamsomo hau jirema na ukane mbunya fulani zazonzi pia kazi nao hufaidisha ho kaburini wa ufaume waziri de doktora de ufundi de umufti zanzi pia kazinaka uhambia habari emasihu ya mwandu ho kaburini zijoka uhamba habari masuala mararu ujoka huzisiwa masuala mararu ujoka huzisiwa emasihu ya mwandu ya ho kaburini majawabu ujo yajibu yaode ajoka uhifadhi fahana madabu masuala mararu yao president ngujo uzisiwa fundi ngujo uzisiwa mramgu ngujo uzisiwa yahudi ngujo uzisiwa governor minister naina mlichoka ngujo uzisiwa masuala mararu yao yanga ndo yakayem ajali mamru yaenshi haruma jahannama ho kaburini ho mahoho yanga ndo yakayajali mamru mru yende enshi haruma furaha na raha ho kaburini ho dade masuala ndoje kauzisiwe majawabu yauda joka ukayasibabu mbejikomea maruhe halafu utidabihe nehazi haho hiyo utidabihe na ushefu ulonuwa uo utidabihe ne posto uloniyo hiyo utidabihe na uguverneri ulonuwa uo utidabihe ne hazi ya sirkali utidabihe ne hazi ya wanriyo urumao utidabihe ne dunia ba wallahi ya dunia inomba hendun titi wallahi ya dunia inomba hendun titi wallahi wakati rohi joka wasulibanu ngojo anza urongowe ngamjo anza nrongowe ngojo anza ubohanya urongo ambeukana na mnibulie nrejese semali za daula na mnibulie nende na tahema raia samaha na mnibulie nende na rejese semali za wanru na mnibulie nende na taheta ubahosoni mwa Mwenyezi Mungu na mnibulie nende na tahesama hasibabu nende fasibili na kaulivaya na mnibulie nende na suluhu na mina mbaba hangu na mzaza hangu na mnibulie nende na tahema isilamu samaha na mnibulie nende na taheta uba nende na tahema maghfira Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mnibulie nende na swali na mnibulie nende na ambia Mwenyezi Mungu yansami na mnibulie nende na swali na mnibulie nende na amrisha zenjema na mnibulie nende na harize zembi wodo wakati rohi jo wasuliba nushango jamba ukana alan yede habaha ngojo ambilwa zila Firaun ya bila ukana yede habaha sonzi pia roho ngejo wasuli yao sonzi pia haina ndongo ya kheri waamrishiwa wifanye waire makoshi waone mrola daba ngojo rejezi wale beshele wakati roha hoijoka utola sho wakati huo ngejo hambo ukana zisazibiri wakati wa moja kama ukana zisazibiri kati msiba mumsiba wewe bwana mshwahangu ulona maha hoho utaujua vazi jema ufana na hendene utaujua uwishi ya ufana na hendene utaujua uharaza njema na uamrisha njema ufana na hendene
Unojuma wa mrishi wa urensi levazi bila haweilo halillahi. Utengo wana rumalaba. Wambila utawe ndrongoza udozini sano zinisiwa. Wamba utawe ndrongoza ukana wende haruma ukumbi, wende wa filme ufilmewa. Wende wa zine uzinisiwa. Ukomeye ukomela. Wamba utawe waharamisha ndrongoza uharamu. Ngono wa nrumalaba ngoharayo. Wamba ukana utende haruma shule nyafulani babala. Babu wanaume watanganyi habala. Ngojenda wakomilu habala. Wende wa zine uzinisiwa bala. Ye video yenge joba kisha haruma zerezo sosio dahari ufe ye madhambi yao udere wayo kaburi niho hata haina mahedu nejo uhisa hau haina mahevi dawene jo utolabala ngono wa nromalaba baho wakati roho wa sulibano ngojo anza urongowe namnibulie nataim samaha namnibulie nitamnyezi mgansami namnibulie nitaita ubaba zina uparofaza levazi bilino namnibulie nende natoa vida wa ile haruma zerezo sosio namnibulie naminya fulani haruma mashuhuli ala yazima vida wa ile namnibulie shazo ntipia ngejeundi ya ukana deja pase ngoro jeziwa lebeshelea Mwesheleyo nro wanru wa kheri wahanzizize za kheri wakawaona malaba ngorejezi wale beshelea webaho we ulona mahahoho ulona umani ndawena mbabaho na mzazaho muwa hafa wamba ukana ndo watahesama ngono haya bahari wewe kuja warenda naye shaudu wa kurenda naye yabwe iladhimu mbabaho na mzazaho wajewa hubuse mihono wajewa hutahesama waharaya Sawana kutukubali baba huwa hurenda kutukubali ndo atahasama wumuwa hofu kutina hatamba santima ya hona mbaba hona mdozao kwamba ukana hubushiria umro wa jahannam fanya ibada hata uharamishiwa yembeo kutina hata haja wumuwa ufu ngawe na mahaho kutujua mbaba hona mdozao ufana na hendine baba hona mdozao wafu hahamu na huzuni wodo utoishi amba apeli ya haho baba hona mdozao wawoshi haruma umasikini na wongo haruma unafasia baho wakati roho jowo sulibano ngojanza utapale urongowe namnibulie nende natahe samaha osoni mbagu na mdozao namnibulie nende na wabusemi hono ne wanisami namnibulie nende na warumie mru namnibulie nende na pare mru mabede nsami namnibulie nende na wanikezi haina nimiliki chono wanisami namnibulie Ngojambila ukana al-an edhabaha al-an edhabaha kuna deja pasa sasa wewe ikawa honga wena umani dawene mwanda muislamu toka uyoti wambila ukana haina mrika onge haruma umani daina mwanda muislamu ziamali za hizo kasunda hata bahanu gizo dembezoni Mtume sallallahu alaihi wasallam harabia ukana ziamali za tusote pia zo uwezo winguni haina mfumdaro na yahoa baadi za mrika ongo haruma umani Parisawa nruwa hosheli za mnyezi mkabo mwana mshoha balanga wena umani da wena anya fulani wena maha 20 rangulo na umani uo mahakume mizimi ine miranda rumfukare yo tafsira ukane mizi kumeila ye maha 20 ila ye maha mirariala sheibada wa shifa nshonti pia kashijenda hata bahano gisho dembezoni ze Ramadhani wazifunga zile zunti pia gizo dembezoni kazijenda hata bahano ze sadaka watowa gizo dembezoni misihiri watowa zenjema wazirendo wa huzaya zenongo za khairi pia wazifanya gizo dembezoni kazi twenda hata bahanu bomwana mshohangu haubo mwana ama waona wanrumalaba waona ukana kabati mwanda mjoshi Dahudi isele jaufola mola haho watorea ukana kabati hadisi ya mtume ijohudi sai roho ya haho kabati aya ya Qur'ani ijohudi sai roho ya haho kabati mruma wa Mungu ujoshi Dahudi sai roho ya haho baho wakati roho ijoka wasulibanu ngojanza urogowe ameokana mnibulie nende natahesama namnibulie nende na suluhu namnibulie nende na wasamihini za mali za hangu sio uwezo winguni baladeja sangojo kana za mali za gizo debezoni mfomu yukana mnyezi mkati radhi nawe ngojanza urogowe ngorejezi wero ngoeshelezizi wafundi nyafulani wakataho sheleza mnyezi mwaka kumona le daba ngoeshelezizi we majirani kwa hamia usamihi mnyezi mwajo
kusama kaona malaba ngojanza urogoe namnibulie nende nasamehe namnibulie nende nasuluhu na mina wana wanama namnibulie nende nawasamehe namnibulie nende natasama si wasamehe namnibulie niombe katosama ngejambo kana deja passé zisazibire الآن idhabaha dama donzo ndo tasamaha kuja kamnuno Mwenyezi Mungu ya kubabahati ya hujailia waparisa fundi nyafulani hosheleza Mwenyezi Mungu ya hosheleze maudu yao ne wakahumona daba waona ukana ngono haya hokana wende wasuluhu ndawe na mrisila muola ili ufurahishe Mwenyezi Mungu uheze shetani usiu ne waona ukana ngozi jo hutabisha ukana uheze shetani usiu au kana ngojo kana kanga uharuma umani yemruwa mando ujibiwa Iblisa alayhi lan haukana ngujo kana Mwenyezi Mungu kati mwema nawe katuhuona Mwenyezi Mungu kati mwema nawe Iblisa ngujibiwa ngujo kana shay ibada shao kaswele hata hampe ngisho de bezoni alafu Iblisa ngujibiwa haonikaza radhi alafu ukabona haya ya ukana uheza Iblisa usiu uridhishe ye mwenye uhumba ujanawe haruma hayati ununda haba ngiamba ukana deja passe wewe baho ikao huungua yefamia hao huyungua ya mbanchi yao udona maha hoho utojua salamu fana na hindi nosoni mwembe wana ushohaho wananyiho wanruma idefami yao mbanchi wambila ukana wallahi Mwenyezi Mungu katuhuo Mwenyezi wallahi Mwenyezi Mungu kati mwema nawe walanga we mengoni mwandu ikawa bushuru mra jahannam walanga we mengoni mwandu ikawa kana kwa naunja mbeboni walaye silatu rahma wiyo ngejo hudubisa haruma ya mra jahannam wambo ukana nga haruma zelana za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala madama huungua yifamia hao wurdi tena hamba ukana ngawe na mahamengavi utorongo zana ndawine famia hao yema haulo ni yonsi pia sheibada washifanya shote pia kachaka hamba Mwenyezi Mungu habari wala kasomba hata Mwenyezi Mungu habari madama ngawe na rohombi na umani na inudia hosoni maze famiza hao waona ukana vala ya lama laba wando wakahoshiza Mwenyezi Mungu ye roho wakati wa suliba nganzo utapala namnibulie nende na suluhu na mine fami hangu namnibulie nende na samihu wana shohangu namnibulie nende na miona shohangu wanisamihi namnibulie nende na taifundi fulani nende rumile yende ta wana shohangu na suluhu na mine wana shohangu na mine wanama namnibulie nende na rumenye fulani wende nitaishe sama namnibulie ntorongo ni wambe ukana tiwa samihi ntina hata barakwini hangu na minao tiwa samihi halillah balazila nizo usawona wakana bala kausango ufuo ngojuo nrohu kana ngwendo mroni hau ngwendo mbeboni ngozichuo nro ngojuo nro yeshe namna malakul mauti ya hujili yao ni namna marengwe ni malaika ya hujili yao kusango juu kwa wekateru hoitolomal yango jiliwa ni malaika ya humra jahannama yango jiliwa ni malaika ya mbeboni halafu he namna malaika ina hujili yao ngoto ngojuo msafaro mahala ni wendao he namna malakul mauti ya hujili yao ngojuo nro he namna ngojuo nro mahala ni wendao halafu wakati wanao shaikiso cha malakul mauti na wakati wanao shaikiso cha malaika humra jahannama usango juo kwanza utapale urokowe na mimi wakati ngamboka ngwambira zila Firauna abado anzo taisama anzo utubie kuja parisa wandu hoshiriza Mwenyezi Mungu ne wajire ndabukana kufomuo kabati mrujo shinda hudise eshifu bashahao kabati aya Qur'ani joshinda ihushangaze kabati hadisi ya mtume ya joshinda ihushangaze kabati fundi toka uyota joshinda ihushangaze ngwambilo kana al'an alafu lazima sonti pia haina mri ya fikiri au kana dinamna rahamba ukano hayati unu zenye hayati zihe ya nraro ngabo hayati unu kao riwiyeshi unu nudo hayati wa mano uhayati unu uhisa ekero hosai wasuliban usango roho wende harma uhayati wabili do hokaburini na uhayati mle ikao ngarujo kana ya subiwa uhayati wa hokaburini yodensi huya kiyama hau ya subi ya huya hukaburini yo Israfil huvuzele juja rijeru heabo nenda harmo hayati wararo wa muhimu hayati unu wabili hokaburini nguona mwiso hao Israfil huvuzele juja hau yensu ya kiyama uhe rohabu ngarendo harmo hayati wararo uhayati wararo wondu wa ikao
kauti na mwiso ya mroni ya mbevoni na ngarutokana mroni kabati uvumzi kabati repo kabati ya ukana ngwanzibulo habaha uje wanzibulo bola nswiri uje wato bola shato basubi kabati nongoza kabati hata uvumzi ya ngoyesha harma furaha na raha ya ngwanzibula ho kaburini hula waremma ze besta mama za hula ye madhambi haho ya kitasi wabala wakati Israfila jovuze lejuja wakati ojerene bobango na kiyama wakati yo kuna kuvira mroni gojida mbeboni ya madhambi haho ukana madhambi machache nga kitansi obala kaitoka mathala ni Mwenyezi Mungu aja usami ngapo ukao ngwarendisa uze besta mama ho kaburini wabakisha ho kaburini ulima haho juma utwana utungu wanzibulwa hula hata ya subuhi ya ho kaburini ho vuziru da ila Israfil ho vuzele juja waje waruhe bala ketuto shabala wariditse na wende harumamro jahannama wende wanzibulwa harumamro jahannama hula hata kiasi hema dhambiha ngema dhambi kaya hisa wakati wajenda tirende bevoni na mangalia mrulo kaburini rjua ukana mrulo kaburini mrumwe yabuli wale dirisha kabuli wale dirisha janguono abuli mwango he jahannama yema vusha humro jahannama ngamuhele yao tungu wa humro jahannama watongo helewa ne mavushe yabuli wa dirisha bala humro jahannama yaona ushaitiso ngo kaburini hula ngudongomba Mwenyezi Mungu kana iduneti hizo zabari ulade shaitiso sha humro jahannama bala haraka jenda bala ho kaburini katarma uvumzi ngejuma uona utungu le kaburilla gali msasa nya ubala zemba fuzi virana akayajuma uremu mwana shuma armwele da shuma ikambo kana kashirema harma mlima shujena daka bahi hotona shaitiso humro jahannama ne mavushela bwe mhele au mvusho humro ngutamani ukane duneti hisa na toba kishabala no utungula wode utungo jukenda gona harma jahannama alafu zode zilo nyangu nituhandari zifikiri zode zilo nyangu nituhandari zifikiri rijoka na duniani banu mrungu yenshi mahame ngomira ndaru mfukare ngominane mahajana maili uparisha mdaishi mahamajana maili muhatun kwa kaburi mrungu yeshiji kaburi mrungu yeshi mahaminga lafu angalia mrungu tsaye akhira hasibabu mahashirini mrayeshi mrungu tsaye akhira hasibabu mahame ngomira ndaru mrayeshi ba mrungu deshi mahahoho ya utungo kaburini hasibabu de mahame ngomira ndaru mrayeshi harmo hayatun au hasibabu de mahashirini mrayeshi harmo hayatun la hawla wala quwwata illa billah kartu fikiri hata ngojua hizo wabila ni malakul mauti wakati kao ulazi wa harumao ubawo ula uhosi wao ngojua hizo malakul mauti hambi hao malakul mauti uparo mbokana yabna adam wa manada aina samuk yama shishia hongaonda yesha huwema shishia hautoicha indri aina lisanuk waulimi wa hongonda laulimi wa hemba babaula wakauda tababaila watabishe mrumao watabishe zume za Mwenyezi Mungu watabishe Mwenyezi Mungu na mtume wanguanda huwa ulima hola kola lizeba bwabo ma rasak yesha husisaidu kutorongwa hindri zama hindi nuto urongowa aina basaruk yema to ya hongaonda hu yana wakaudonga leza uharamu yana wakaudonga lezila wamleukana utangalie mak yeza huwe mashishema yeza huwe mato ya hawa utobo na hindri aina rihu katoyiba yema nunkandro mema ya haho yanagaonda yana marashelo kaudotia na manukando kaudo jele maifuba yangaonda ma yarak yeye badile manukando ya haho hindri yeye badile marashi ya haho hindri yeye badile manuko ya haho hindri aina maluk yeza malizao ngizondao la bwana mzavija wakautakabari hasibabu nizondao la bwana mzavija wakautakabari hasibabu ndilo inge ngilo ndahu ela malia haho wamanie faminga wakasiba kwa manie faminga oda zila mali zila wakaenda wa dhulumu wa rozile ngizo ndahu maafkarak badwe masikini wode ni malakul mauti ya kwambiao wala wala ziwa harmu bao na wala ziwa harmu bao uhosi wa bala malakul mauti ngurongoze namna hiyo nijaru athar malakul maut ngurongoze namna hiyo wakatila ikahusahubaliwa kwende husisiwa hukaburini wanruwa sangwa hubaodingo babaho hasa huzihingu hubodingo mwendo zae wanaho wasa hubadingo mwende zao
wajombaho wahubadingo mwendo zao, wanzani wasa wahubadingo mwendo zao, wanramji wasa wahubadingo mwendo zao, wala mawaziri ne maministri ne mamera waja wakauhuzia wasa wahubadingo mwendo zao, omjini hanyu wala waja wahuzia bala wasa mwendo zao wahubadingo mwendo zao. Waishioji ni joangu wa hiyo mwambukana yabna Adam wa mwanada ajama'ata dunya ami dunya jama'atka yahunjila dunia hawe dunia ihunjilia lo wako mwera kuhamba lemanga shemanga itihule yehule dunia hawe dunia ihuli atarakta dunia ami dunia tarakatka yahurante dunia hawe dunia dia huranti kuparo kaburini hula ngorongoziwa inamna ila hule dunia hawe dunia ihuli ukauhimisha swala zote tano kuranti hazia hawa sababu ya Mwenyezi Mungu kutawa uweze nafsa maho siuna ufurahisha Mwenyezi Mungu kutawa uperdeze ruku za hawa sababu ya swala za masihu kutawa utabisha ziungo za hao ne ufanya ibada yeshelebano amadabano hauye dunia ihuli ye dunia ihurenge ukautaulia ya Qur'an ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zerezo sosio ukautaulia Qur'an ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Facebook ya hao ukautaulia ze swala zontano ze seri ukautaulia sheibada sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ze pleziri zao yehule dunia hawe dunia ihuli huranse dunia hawe dunia dia huranse yukufanya ya Allah waparo helila ukaburini hula nguishio kordite na huishiaji ujohamila ukana abdi kwa mtu anaha rajau wa tarakuk warejei wendezaho wa huransi mbabaho tola harajei ahuransi ngwendo zao wawanaho tola wahuzihi wa huransi ngwendo zao ye majirani wahuzihi wa huransi ngwendo zao wandramji wa huransi wase wahuzihi tola huransi ngwendo zao wanzani waho wa huransi tola ngwendo zao wafiturabi dafanuk harumale kafu dilo wahuziha mabaho wala ukauhanza yafano fuesi babundawe sola hajahu jihar male kafu ubadingo wendo zae walaho wala wakaufano fuesi babundawe wawalikeza radhi tawala wahuzihar male kafu wahubadingo wendo zao unamji wakaufasi babunduo wakaye uhanza nuno kabisa tawala wajawa huzihi wahubadingo wendo zao wala wachombahu wakauhanza tawala wajawa huzihar male kafu wahubale dingo wendo zao wamunji tawala wahubale dingo wendo zao wala wanazioni wawasomisa tawala wajawa huzihi harumale kafu wendo zao wala udallu ma nafaunk wala maisha wabakisha vanu kwa jajo hufaidisha na mbandongo itoka uyonsi kama habakisha harumale kafu la kaburilinu ragubotasi hata nsiu ya kiyama kajajo hufaidisha na mbandongo itoka uyonsi yana majaishi wakauhubirilia tawanu wajawa huzihi wahubadingo wendo zao wala maisha wabakisha vanu kwa jajo shinda wahufainya mbandongo itoka uyonsi kwa wana wala wakaufano fasi bamundawe wajawa huzihi vanu waruhabala weneza hubaudingo wabakisha vanu kwa jajo hufaidisha na mbandongo itoka uyonsi wala waronze pia wahubadingo maisha wanabakisha vanu kwa jajo hufaidisha na mbandongo itoka uyonsi walam yabqa laka ahadun illa ana wala kujabakisha na mbandongo itoka uyonsi katindami ana alhayyu alladhi la amut nami mwenza mwaikao mikafu ya Allah ya Allah ya Allah
Naam, yekahusa ngwendo wa kurubi ye masihu ya mado ho kaburini. Masihu maziro premier ya mwandamu, de masihu maziro premier ya mwandamu. Usangwendo wafanike kauma ho kaburini, masihu ya mado kaburini. Waishi oleji abdi wamtwana rajau wa tarakuk wareji watipia wahura ntibanu walau dhallu ma'ak ma nafauk wala baisho bakishabanu watipia kwa jaji hufaidisha na bano kuitoka uyonzi walam yabqa laka ahadun illa ana kujabakisha na mritoka uyonzi ekatindami ana alhayyu alladhi la amut bide mwenza moikao mikafu orlite na hupara yabna adam bomwanada kharajta min at-turab bila dham huroha rumalakafu watina dhambi toka uyonzi wa utta ila at-turabi wa kulluka dhunub na wahureja rumalakafu na madhambi hureja kauda madhambi yonzi pia hureja na madhambi hureja na madhambi hureja kauda madhambi marufu rumalakafu humakafu urlite na hureja rumalakafu la vila waliwa hawaliratibala kuna kaula la niloho kaburini libadingo urejea malakafu kharajta min at-turab bila dhanb huroha rumalakafu watina dhambi toka uyoti huroha tahirif wa utta ila at-turab urlite na urejea malakafu wa kulluka dhunub urejea na maasi marufu basi marufu kaduniani juma utabishe mbaba na mzaza kaduniani juma utabishe mrumsha ukaduniani juma utabishe mrumma ukaduniani juma utabishe wanaha ukaduniani juma utabishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukaduniani juma utabishe mtumshe ukaduniani juma utabishe mtume sallallahu alayhi wasallam ukaduniani juma utova ya vazibi utorea ukana kabati fundi wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya jawshinda ya kudisele jawfa la mola hao ukaduniani kwanza ukana kabati aya ya Qurani ijauhudisa le jawfu la mola hao hasibabu de vazibi uva yao hasibabu de meshi witi yao hujianza ukana kabati hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ijauhudisa le jawfu la mola hao huzijua kwa milano ukana mengoni mwa wanrika wajifanya reservation henda mwa jahannama aruma hayatunu wama ukana kwa naunjembe pwani wama namshemva ya nai ya hafa watina tauba itoka uyonzi ya hafa watina basantima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya hafa watina basantima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hujirende ukana izozo nti pia kabati mrujo shida kudisele jawfa la mola hao wa kulluka dhunub urende hapana wewe maasi marufu wewe madhambi marufu abdi wamtwanaha ata'tana faqarrabnak kuritairi hutengeleza karibu nasi wa asaitana huriasi wa amhalnak rihuni kamba panza ili utubie karija hurenga hafula rihuransi ukaya juma uvaya nai rihuni kamba panza ili ujikomia umaruhe ili ustaghfiru karija hurenga hafula wakaya harumeshe itonda shila ukaya juma uvaya vazibi karija hurenga hafula ukaya juma utabishe mbaba na mtazao karija hurenga hafula ukajuma utabishe mrumaho kaja radhi nawe karija hurenga hafula rihuni kamba panza ili ujikomea umaruhe walau udda ilaina yekahuka hurirejei hutaha tauba hutaha maghfira hujikomea humaruha huhisi ukana huansi mrumtukufu laqabilnak rijo kari hukubali bomtwana wahangu
ukauta tauba sawa maghfira kuisi ukana hurede naye Mwenyezi Mungu ajoka husamiha urenge madhambi yao shaba hino yamba ukana zisa zibiri wallahu msafara nguo mle miongoni mwa shaitiso shahohufa wasa uva yedu dunia inu dudingo wallahi husangojua mahalani wendao hujua ho mahalani wendao ngojuo nro kana ngwendo waishi haruma furaha na raha ngojuo nro kana ngwendo waishi haruma tabu na mashaka ngojuo nro kana hutumu njema hutumumbi ngozijuo nro na wakati yo majito kana kaufai hata aswilan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah yani miyo ya hatu ifu ngariyo nao zemauti za hafula miyo kaitudiha gari liwaza ukana unyafulani mwananyasi hakamnono kaja kamwade kaja kana bahanu wakamrosa hashele wapenda ridi waza ukana ngasina wananyasi wazaza hatu wababa hatu wapasha magari wakaanza wende msafara wende watahe maisha wende watahe mariziki hao wende haruma misafara wajili wani aksida hula Mwenyezi Mungu hatamani ziumbeza hao na histori zinji sonti pia nizijuwao iyo kaitudia fundi wangu kuna mrehema mlaze bahanu wajema kajaka na bahanu wakahumrosa hakaya hodu kani hae hakansi dae na yemrumsha hae wakahuza mbeza zindu wamasiu ya haja ambye mrumsha ukana ngami na ruku ngamtene nalale ekahule mewa ngojo baye leduka uche amba ukana kavastabu hende halala wala mrumshebo minu ya njabala muhimu lemewa habale duka hende haparisa Mwenyezi Mungu hatamanishi umbeshana kajaka na hata bahanu wakamrosa wana mrehema mlazi bahanu waje yeshi hunika utamanya ukana gojoshelewa maudubo tasihindi yeshi hunika utamanya ukana gojoshelewa maudubo tasihindi yeshi hunika utamanya ukana gojokana muhato mwizi uja uhindi yeshi hunika utamanya ukana gojo uhoyeshi hata muhani hindi yeshi hunika utamanya ukana gojo yeshi vanu na maudu hindi wallahi kabati sabaribu bwana mshuhangu turenga desizio watubie wastaghfiru Mwenyezi Mungu wartawa levazibilo waransi zemeshizo watawa harumerelasio haramu uyeshio haba ngawe tayari hunda na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala heliyo ngawe tayari ya mauti hujilia namna hiyo ngawe tayari namna hiyo mauti hujilia ngonino hindi zabari umana mautu enda wasuluhu ndawe na mbabahu na mzazao ngawe tayari ufene ukaharu zelana za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haba mtu enda wasuluhu ndawe na wananyiho haba utosuluhu ndawe na majirani haba utosuluhu ndawe na wananyiho maislamu zabari utonyongwe roho ya hao wasamihe maislamu Mwenyezi Mungu ajokusamihe yajo hufanye irumbe bao haba utamani ufe na roho mbi na inudia utamani ufeze amali zao zikede bezoni ukaburini ukayuma hao zamani zao kakazanganiwa zabari utamani uheliyo na utamani lokana kutsunyongo wa roho wasamihe mwananyiho wasamihe mwanamshwa wasamihe mruma wasamihe mrumshao wasamihe lana ngari josonzi pia ukana zenye mani za hanyizo pia kasomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata habari kazi tuamba hata Mwenyezi Mungu habari timwambiani timwambiani ukana yeza muhundani nezari hunda zoti nziro rahaneza hunda mdata hatu Aisha zoti nziro rahaneza hunda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zoti nziro rahaneza hunda Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu Aisha hatuhumla na zina haibishiha hatafunyiwa wakati aya ya siha yaondokana zile rabo Mwenyezi Mungu hasisi aya abaukana waliyafu waliyasfahu ngena wasamihilane wanikane mihono ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum yenye nyibanu bwanadamu kamtusaba Mwenyezi Mungu ajamsamihini
hili haamrisha Mwenyezi Mungu haamrisha mtume ya samihi, haamrisha Hamzatu Aisha ya samihi, haamrisha Abubakar Siddiq ya samihi. Ngeza uhundra zozo nziro rani za hundra tukufu wanu yewe mtukufu rahanao haungojindokana kutina madhambi kutina wanadamu wa warenda naye utamani Mwenyezi Mungu wajele wanyongo mio yao wahusamihi bao kutina madhambi utamani wa Mwenyezi Mungu ya husamihi mnamnaje Mwenyezi Mungu joka husamihi kakutusamihi ziumbeza na wengo juo ndo kutidaba kutichi yakakuja samihi Mwenyezi Mungu kana kudhulumu kujohunike haki yao hiyo shakuna henjeza wala kena upunguzi wala kutina utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wesamihi ngotukuzwa Mwenyezi Mungu ngojo tripli wa Mwenyezi Mungu ngojo karadhi nawe. Wesamihi tafsiri ya ukana ngamtamani nifurahishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni heza Ibilisi alayhi lana usiu au kana ngojo kana kakutusamihi ngotamanu kana shainudia hisho kabati mrulo na furaha yatendea Ibilisi alayhi lana uongo jibiwa ndondo kabisa ngujibiwa ukana ngojo ukana Mwenyezi Mungu katimema nawe ngujibiwa ukana ngojo kana shaibada uchifanya ukashitwenda hata pahano ngujibiwa ukana ngojo hufa shaibada shaha ungashijo ukadebezo ngupule zingelegele alafu kanga ukana kutusamihi ya tafsiri ukana yani ngami tayari Ibilisi ajibiwa nami wallo harmo umani wahangu ndamina mndo na fulani na Mwenyezi Mungu yakani usiunami alafu ngotamani mauti hujidi na ukeheliyo ngotamani haba rusula mwarasabi sonti pia yarijua uko kufa hiyo ngiyo farudhisha chisuna kabati namna ritojola wa harumu hayati wonu kabati namna ritojola wa harumu hayati wonu zabari ritofikiri horendao zabari wabirao mwezi na mizi ritofikiri akhira zabari wabirao mizi na mizi ritoheshende hufa ya hatu zabari haina mroto ujifanya bila zabari haina mroto ujuzi saukana yenga mitayari haba hayune mauti njilia ni fena mnainu zabari haba zabari haina mnajikomia maruha sabaribu wanamsho hangu ujenzi ukana kabati shubesha Mungu shujoshinda shihudisa le jaufa la Mola zabaribu mzaze kwa tsumra joshinda hudisa le jaufa la Mola zabaribu mbaba bo mwanama haba sabari haba mkubali shaitani ya mrengeni heli ya mtarumuni namna yanzao haba nasonzi pia nganyi juma hoshelezi ukana hewe bo mzaze ngamwenda uharuma nyikumbi ngamvaya onaye ngamkomilo ono komilwa ngamwenda uharuma msajaja ngamjohufa ze video hizo ngazijobake haruma zerezo sosio ze video hizo zijofoka boze haruma zerezo sosio hizo mdorenge madhambi ho kaburini yenga we tayari uhensi madhambi ya daima bena mnabwalio sadaka tunjaria sadaka ya udumu yode namna bwalio maasiya tunjaria maasi ya udumu zabari utamani helio na wengo juo wallahi tallah yukana ye masihu ya mwando ya hao ya kaburini ojo juwa ye valeri hele vazibila hao ye masihu ya mwando rambilwa rimambiani risomisiwa risomese mbabirujuwao ngarimnikaone mbabirujuwao masihu ya mwando ya hao ya kaburini gojo juwa ye valeri ne majito ya ibunasuya he haruma zenye kumbi wahenda wenda wa filmewa ze video hizo zilo haruma zerezo sosio ngojo juwa nro evaluere hemasi yao heze besta mama joko kaburini kuti mhara ukana ngoufo ze video hizo zike haruma zerezo sosio zidoendelea were majina madhambi yao wallahi ngojo juwa nro evaluere ya hema foto ya uharamu mafoto mai wavayanai wayati haruma zerezo sosio ye masihu ya mwando ho kaburini ngojoju wando evaluer mafoto le foto wali hanzi profili yabo wavayanai ngojoju evaluer halo ye masihu ya mwando ho kaburini yenga we tayari ulinde usiku huo ngawe tayari ulinde usiku huo usiku ikawa majito kana kaufai hata kana ufai bwana kama majito pia tejapasa shangojo jito majito Firaun ujaula mbilo la alafu inde suije na kautsar jeri hadisi usiku wa leo doamba ukana ritida bihe ne dunia inu ba
swanti pia si wajeni harmo hayatiunu mwenza shonga do tufikiri ihorendao mwenza shonga do ikao yekanza do ishi ndongoza hai akhira yekanza do ishi ndongoza hai hufa hari kanza do zishi kairi usome ujue utioja huparisa surprise juanro bamengoni mwezi alama za ukana ngawe na imani dekango fikiri horenda ukujadabi hano hayatun alafu zoleze habari na utahasamaha kaitoka reka ya wale hauri rogo ambano ngoitoka uyonsi umuhimu inuti force wala kabati mrajo shinda zingare mruhamvu shali nubeshele yado ho ishelezizana ya desizio ngayi mrejeo ni nyinyi watukufu haina mru hanikiwa na mkoba wa hai harmo hayatiunu na tie izo yanzo ya tie umuhimu ngarjo para ni mfaume haina mru edea tekelezo mkoba wa hai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fanya yeroho njema ya haho, fanya hizo kufanya kufurahisha Mwenyezi Mungu, nuri furahisha. Utangale video yinu wote na ukana huipartage bayo kena tutosha ukana huiangalia bena mna wayangalia wasoma mbavi hawa nja hankili hawa zidisha imani hawa njia mbavi yede namna ikao ngejoka ya sababu biidhnillahi waipartage walaiho waje wahonde mradi ba Mwenyezi Mungu ya jili ike sababu ya hutowe haruma zetambuloni hizo habu ya kana ngoi partage habu ya kana ndedini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya hurenge zizo wanahaho ya wazidishe baraka na mahaba na imani na utukufu wa duniani na akhira ya hunike mrumsheka kutinae ya kusulihishe baina ya haho ni maislamu wanti pia biidhnillahi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mara ya pili.